Hello. Sanbonani, Dumelan, Avshen, Ndawo, Kotla, Ming, Alamtisela, Kanalo, Gingikan Mirkona, Mina, Vitramina, Minapon San, Resimati Junior. No, Nirka Karab Bawame, Bawana Maragaro. Okay, Leka Kanelo Gingikan, episode 100, Lay I Yemerile. From episode 1. Karong wan singa omela kuma ti guest ba inzwa enda ba ngata ngata ba khari ba burisana na bona ba interview tom bya bona and bangwan misukina ina from episode 1 until episode 100 lena muthenga ta ba irina amandla ngingirikani vitra mina abel fudani khwashu lam tibeka ko vitra vai no mala ka phawi so andle ko heta ka na ko ya ko ina ko and kombela ku seswane welcome inani welcome amandla le angatata atayizwela ingata phulana yena kahle kahle ayizwela kahle kahle kumelela yini yeah mandla imani kahle kahle mandla Gingikan okay no makosha vele ka ile athama kuma vele ka singa no baktiwaku no le a block 15 ka ho so ya no mada mara nikulele ka maswanganyi lekuna ntwa mara sutse maka ka bakokwa no mistandinyana maybe utkumela standisha wona no already nsuma standisha mana mina xikulu so like tsama na munhu ro what full time kusana nsama na makona mina and right okay ani endle kuna loko vanhu va lava ku vakela sure yeah se ntwa va ku kunani ntwa vanhu va ku vitana hi vito lera ina ra legere Yeah. se njeli legere ri sukela ku oh yeah what a good question training man this guy okay lekere is vitira nga sungula loko na xa switsi akheto a xa sama lekere akheto ana vanhu ko lutsa vanhu switsi na magulugulu chains na that the candy balls so they used to call me DJ Sweet Lekker so man it was DJ Sweet Lekker re obvious go so the teacher no go ilegere sina mara ku met DJ Sweet Lekker so mara so sweet venu susa ngari se batelo ngo ma sweet la anyanga kangofu Okay, man, ijela. Ilamteke elmundo ingare kule ukhawutotela rama so. Ingare cheese boy yana. So ijelinyana ku kahle mandla ukurse shinjana so. yo I wish ankule swa drama guys ankulangi yisona na swa PlayStation ankulangi yisona nikule khandisa tomu you know so nikule clamp you know mara vanhu vo tala mara vula sweswi ve rini va kulena sweswo va tlele va kuleni vusiwanini ka hina hi nga ri swona mara swa drama guys a hi swi kumana Christmas na January so I know I'm person for the shop koku vele I think I appearance and me karota no mtela watu ngari because of the way I look then it means no makam umuntu ofuma or this mina rada ku khoma kahle na xikana ku sona ku na refresh no next time actually no nikiwa xikipele xona aku xava xisati mara ni finish tsema ni xindla xa mina akwala nga na xo pala xa mina I like unique stuff so if you guys know me you understand okay man kuna show leyi nga kumbe nongonoko lowu nga pfula wa kanelo wa Gingikan ntsweli like i xi nga motivate ku sungula nongoloko lowani wa kanelo wa Gingikan actually there's a very funny story loko ni sungula swa kanelo wa Gingikan a ni nga swi plananga okay a swi leswi ni nga tshama so boko hi swi lava ku sungula kanelo wa Gingikan andla swona ku va mistake ya ku ni yiveriwa foni ya mina ya notify na yona ivi loko se ni xava foni yin'wana yintshwa munhu loyi a kha ni xavisela foni a ni byela kahle kahle foni leyi lava ku xavisela yona ya Huawei ya swi kota ku teka video ta kahle so ivi ni xava loko se ni fika laha ni nga fika kona ivi ni testa ku ri impela ya teka video na so loko ni nga vulavula yini so ni kha ni teka video laha ni kha ni vulavula ni tikuma ni vulavula leswi swa music so ni ta ku na laha ni swi vona nga recording leyi kahle ni nga yi posta ka Facebook ni ku hayi wani nga ndle ku pfula YouTube ni hoxa kona se ni hoxa kona i vanhu vo tala va yi rhandza then ni swi vona ku na space xa ku vulavula hi vunanga bya Xitsonga na art ya Xitsonga
hambanahambana. So that's where the show started. A ku nga ri mhaka ku ni swi planile, a ku ri mhaka ku va ni yiveriwe foni, ivi ni kume foni yintshwa yo teka ti-video. That's why na nongonoko wa Nkanelo Gingirikani wu endliwa hi foni entirely ni hava camera. Yeah. Mara hi tshemba ku loko ho kuma support hi nga cinca hi na tikhamera ti kota ku jika. Vazama ku subscribe. Yeah. Vazama. No, come on, man. Nkanelo Gingirikani nga va yi ri na lembe na tin'hweti ti nga ri maybe so 1 year 6 months or 7 months, and I've managed to get over 7,000 subscribers ka Mandla Gingirikani channel. Okay. And then Clinton channel yin'wana ya Gingirikani Media laha going forward Nkanelo Gingirikani yi nga ta kusuka kona. Hi kona na over 1.5 subscribers kona, and I busy ngopfu mara vanhu vo tala va hina. Okay, so guys, swi lava ku swi lava vanhu vo tala va swi tsakela. Okay, so guys, mkitwele ta n'wina tindleve fanani ka subscribe ka what Mandla Gingirikani It's Gingirikani Media YouTube channel. Hi kona loko mo cheka mi search mo Gingirikani Media ya huma, then just click the red button, click na lesha xa clock xa kona ku loko ti sungula ti pfurha after episode 100 ta va tika ti vuya kona. Yeah, ta va ya ri Then siya vanhu ti subscribers ala ka No, don't touch that dial. Nga yena va ka hina mo ni byela ntiyiso kahle ku humelela leswiwani. Loko wena episode leyiwani ta sungula ti-episode tintshwa ta Nkanelo Gingirikani, mara leyiwani ku ta va more like an individual channel leyi nga ta yi tirhisa ku posta loko ni kha ni sweka tiya kumbe xirhitsani, ni kha ni dya matandza, those kind of things. Kumbexani ni kha ni driver movha, kumbexani ni kha ni dyondza ku driver, swin'wana na swin'wana. Swilo swa nga ta ni kha ni swi endla swa personal, ku nga ri swa show, swi ta humelela ka channel leyiwani. Most of it will be very funny, so it will be actually very interesting. Ku ta va na leya ya Gingirikani Media yi nga ta endla ti-formal shows ta ti-interviews, those discussions that I always have, those controversial stuff. Especially that. Mara ke ni Mandla Gingirikani ta sala ya kona ni ta kala ya posta, ta kala ya endla leswi. Okay, so Mandla, you happen to be invited to different kinds of events. Usually, do you have a sponsor? How do you get there? Who told you I get invited?